authority no Utonyi power ne binya ona binola we dana go usune power you ba no usukume ma computer on the usune binya mundu we na jawo we na bina balivinja mauta maungamite authority la ne Utonyi balivinja ndaigeno ukenda kwenu kambo asikale maumele baule lone nundu kuina obungulu wa mugo ndama umele kule lone mweka maandamano mwena MCA wa kwenu mukabutuma balua kanisani na muitoma makandi kuketha na maandamano okeke maposta kitumi cha maandamano neki nundu kuina obungulu twenda asikale maumele lelone Nyamu kanala mukaumela kambo zonde na maningo kukatauni mukabingalami mukanala mukuita mambana esune power nasikale ni matona kumwela okaishio okau ukweka no mwana mwanda manenyo ndando ngili na mwabingalami mwakomalelo ni nikanasikale maumele urwele oko kana kinasa akaumela ba bedroom aketa press conference aketa kinasa na first akasia nundu wabungulula we mugo wa mugo kampo nada na asikale maumere immediately na maybe mayunga makule maleloni asanteni sana thank you na mayumela isini authority ngalela wona eukuete ikathuka ikethe mukaje mwikito mesukuma tela ogiayo mwandu 60 musukuma yendete na ngera 0 na chabatoni muimetona esune power esune power ngalezu ya mesia mauta lani authority ito the wene mundu ekalita ende then bolivenja why maisha maku nichaona usukuma na nicha utwaithasia maisha maku nichaona usukuma na nichaona utwaithasia family ni ukita usukuma la utwaithia family ni kutwaithia ni kutwaithia okay bema unaona usukuma ugethia no no endo utwaithia to drive and to push maondo ni push yao kile nene when don't drive nende wene okay kwa kubene ku drive ku struggle no don't allow you drive don't allow you drive like usuni wobi na mauta okay usuni on them back anointing ila weka wa anointing ne kana ne we break through vina authority ne kana ndukatabanye ke power pastor wena tabani automate ngima nambozo pastor wena power kita kuma ne kanisa mwakwa ozu pastor wena power ozu atumia power mukona ndo suti ndi suti dingale ndina kesululu kama ozu babu mwazo zilingi mbao mono mwetena mutele mulime kilungu che 10 maimwa ozu pastor wena power ozu pastor kutumia power ukutumia mauta ila ni authority akitumia tata ikuongela ndembo nundu amundu ala mekwa kana labda na ndio ndio matapia ni ndio kuthie ngai ndo wende ne mundu la umasena ngoya wendi tata ikukua kiditeleana mandiko masia ana ondo Samueli we ana no wa mutumia abulana nene tata ikwena nikananga yende kwigata kutudanga sidio nde nanga ye imodima akaite boye usetumia authority wa power mwokwa ni mazende hizi lingi meongwale mwenu no imboni hizo basa wito basa ndikando kwambeta basa ndukambeta basa wenu imo basa wito ni press kuna nenda semina na mapasta lange wewe bia chokora ine basa wito nonsense
ngole imbeta Uzi pastor. Edo. Nitamba ukita kanisa yu ukita kanisa. Mukita muyami tengeo likita. Likita. Mundu kuona nokwache wendete kunduke kama undu mena kulamai. Ukunuite medo te lai. Pasa yitela basa ndukapita we. Ndibasa wenyu. Kuba kuna ngomnyela ko nyoma kominya. You ona kibeti the same. Kibeti kiotomia power authority. Chelo gozo zimu. Weba maindia. Ilikana oke na chao nama. Asante. Chato mi asilingi omwe. Silingi weba omwe. Cha power. Tele ki ababiti. Eje na mayari yana. Nikuya wa mandi to asukuma. Watu wize to ayambozo. Watu tutwekete sino. Uzuni wobi na wa mauta. Elo kwa tuida uka. Tuida na authority. You can na you. Tu mwesio no akwambia otomia chao. Bina. Bando ba Utonyi. Bando ba Utonyi. Tu mwesio ni. Tu mwesio no akwambia kuma ne atongo. Kuma nene ivetlo. Ona ivetlo mo zela. Ngali. Enda kuma nene nduka. Una ngali nduke wazi mnango. Ya no masando kwa mama. Ena ni mwamboli kangali no la kodakita. Ai mwe vile fea kawaida. Na imwe na kuma the mume wale ko tena la mauta. Ndalaba. Nitao. Tiezo nangwa. Undu bawa ni chua. Authority ni Mungu. Ni Mungu. By the way serious. Adomado ngamuze yakengo nena. Authority ni Mungu. Wewe awina Mungu yakasiana. Tayu we musiai. Witumia authority. Wale koso simu. Wikonea mwana omwe. Wasieta siana kenda. Hello. Tabia swangi ni ngomwenda matuko to December. Asante. Na wangina. Musiai yokotomea bawa amba kuumania. Mundu lo takeda bama tuko meno mwetwa moto wa mwetwa kwanza akani kutabie mwezi mudina mekalia na mwana bama tuko ndukemotha nosu ngemona utabie tabia kama bosi ngone unge ekonia sionge au kumane ndo nindi kumane ona kumane akibeti we nindi okya ni ndo thamba process yako thamba nicho kisi kiweke byo bagwa Wakuto izuni authority. Mundu mwapa wa muthuku muno. Kumba utani authority. Mautani authority. Ni Utonyi. Mautani Utonyi. Twako thoka mauta. Sante sana singi mumbe twendete bamwe mwoka mwakalambane tumine tubamwe evangelist mechi mwangange mbiti akaza twende na kuminukila woke ya mukamba mjanja sana ngale oyu tuyite parking ni kutembea na mao. Mwezune pao. Matumete power. Matumete power. Authority majiye parking. Nasiaga ndio vitu kiliende Athiani.